Muramutse neza bakunzi bacu mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. N'ayahe makuru uyu munsi twabateguriye? Nyabihu, umugore wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'uyita umunyamasengesho. Rutsiro, abana babiri barohamye mu Kivu, umwe arapfa. Minisitiri Mutamba wavuzwe ko azafunga Perezida Kagame ari mu mazi abira. Uburundi bugiye gutanga imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rwose mu gihugu. Minisitiri yeguye nyuma yo gutangaza ko ataragura umuceri na rimwe mu buzima bwe. Ngayo rero amakuru twateguriye ya none tariki 22 Gicurasi 2025. Reka rero turambure amakuru yacu aho tugiye kuyahera kuri iyi nkuru, aho mu karere ka Nyabihu umugore wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'uyita umunyamasengesho. Mukandekezi Claudine w'imyaka 30 wo mu karere ka Nyabihu wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'umugore wasengeraga abantu yiyita umunyamasengesho. Ibi byabereye mu murenge wa Bigogwe, akagari ka Kijote ho mu mudugudu wa Shaba mu gitondo cyo kuri wa 21 Gicurasi 2025. Amakuru agera mu itangazamakuru nuko Mukandekezi wari utwite inda y'amezi 9 yagiye mu masengesho tariki ya 19 Gicurasi 2025 mu masaha y'igitondo mu rugo rw'umukecuru witwa Nayino ujya usengera abantu, ari naho yaje kubura ubuzima. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Jean Claude Sengimana yemeje aya makuru agira ati, mu gitondo saa 12 twahawe amakuru n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Bigogwe ko hari umubyeyi wari utwite bazanye bamuhetse mu ngobyi yapfuye. Umugabo we atubwira ko yari yaravuye mu rugo kuwa mbere ajya kwifatanya n'umugore basenganaga muri ADPR, ararayo atungurwa nuko bamubwiye ko umugore we yamaze gushiramo umwuka. Akomeza avuga ko mu ijoro ry'ejo hashize saa 9 z'ijoro yarembye, akamuherekeza ngo bajye kwa muganga. Nyuma yikubita hasi babona kwiyambaza abahetsi bamugeza kwa muganga, bamushize mu gipimo basanga yabuze ubuzima kera. Sengimana yibukije abaturage ko leta ishyiraho gahunda nyinshi zo kubafasha kugira ngo badatakaza ubuzima mu buryo bw'amaherere, barwara bakagana amavuriro nk'uko bayashyiriweho kuva kuri poste de sante kugeza ku mavuriro manini. Yanibukije abanyamadini ko badakwiriye gushukashuka abaturage ngo barabasengera, kuko abazabifatirwamo bose bazabihanirwa nk'abigometse ku mabwiriza ya leta. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ikigo nderabuzima cya Bigogwe gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Ukekwa kugira uruhare muri uru rupfu yahise afatwa ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Bigogwe. Naho Mukandekezi Claudine yarasanzwe ari umugore w'uko bucya Prote babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, aho bari bamaranye imyaka irenga 10 ndetse apfuye amusigiye abana 4. Naho mu karere ka Rutsiro abana babiri barohamye mu Kivu, umwe arapfa. Abana babiri barimo uw'imyaka 12 n'uw'imyaka 11 bo mu karere ka Rutsiro barohamye mu kiyaga cya Kivu ubwo bari mu bwato, umwe ahita apfa mu gihe undi yarohowe akiri muzima. Ibi byabereye mu murenge wa Musasa, akagari ka Nyarubuye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 Gicurasi 2025. Amakuru agera mu itangazamakuru nuko aba bana ubwato bawufashe babuzanye ku nkombe z'ikiyaga bakabujyamo bagiye gusarura amapera ku kirwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisengimana Janvier yemeje aya makuru avuga ko aba bana barohamye, umwe agapfa undi agatabarwa. Amakuru
tuyamenye mu kanya gashize aho abana babiri bafashe ubwato babuvanye ku nkombe z'ikiyaga bararohama hitanga ishaka arapfa. Uwarokotse yavuze ko bageze hagati ubwato bukabananira kujya, ubwato bujya mu mazi bahita barohama, umwe ararohorwa n'abantu bari bari mu bwato bigendera. Gitifu Bisengimana yibukije abaturage ko amazi y'ikiyaga adakinishwa, bakumva ko kuyajyamo bisaba kwikwiza ukambara imyambaro yabugenewe kuko kujyamo utabyujuje uba uwishyiriye urupfu. Yaboneyeho kandi gusaba ababyeyi kwibutsa abana babo ko ikiyaga atari cyo kwisukirwa kuko nta muntu ukimenyera, dore ko niyo uzi koga kikwica. Ubwo twakoraga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari ukiri gushakishwa na polisi y'u Rwanda ishami ryo mu mazi muri uyu murenge rero wa Musasa. Uwimbabazi Sandrine w'imyaka 16 yaherukaga kurohama mu kiyaga cya Kivu ku itariki ya 26 Mata 2025. Naho mu nkundire dukomerezeho iyi nkuru aho minisitiri yeguye nyuma yo gutangaza ko hataragura umuceri na rimwe mu buzima bwe. Minisitiri w'ubuhinzi w'Ubuyapani Taku Eto yeguye ku mirimo ye nyuma yo kuvugira mu ruhamwe ko atigeze na rimwe agura umuceri mu gihe igihugu cye kiri guhangana n'ibura ryawo n'izamuka rikabije ry'ibiciro byawo. Mu ijambo yavuze ku cyumweru mu nama y'ishyaka, Bwana Eto yavuze ko inkunga ahabwa n'abamushyigikiye yamuteye kudakenera kugura umuceri. Aya magambo yakurikiwe n'umujinya n'impaka mu gihugu hose aho abaturage bamushinje kutumva uburemere bw'akaga barimo. Mu itangazo yagejeje ku banyamakuru amaze gushyikiriza ibaruwa y'ubwegure bwe, Minisitiri w'Intebe Bwana Eto yagize ati: navuze amagambo adakwiriye cyane mu gihe abaturage bari mu kaga k'imibereho ahanini gaterwa n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'umuceri. Nahisemo kwegura kuko numvise ko bidakwiriye gukomeza kuyobora Minisiteri y'Ubuhinzi mu bihe bikomeye nk'ibi. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryari ryatanze umwanzuro wo gushyikiriza inteko ishinga amategeko ikirego cyo gutakarizwa icyizere niba Bwana Eto ataba yeguye bitarenze kuri uyu wa gatatu nimugoroba. Ibura ry'umuceri mu Buyapani ryatangiye kukaza umurego nyuma y'isarura ribi ryo muri 2023 ryatewe n'ikirere cyabaye kibi cyane. Ibiciro by'umuceri byakomeje kuzamuka ku rwego rwo hejuru muri kino gihugu. Leta imaze gutanga umuceri mwinshi utukura mu bubiko bwihariye bwo mu ntara ya Saitama. Muri Mata 2025 Ubuyapani bwanatumije umuceri mu burengerazuba bwa Korea South Korea ku nshuro ya mbere mu myaka 25 mu rwego rwo kongera isoko no kugabanya ibiciro. Naho Minisitiri Mutamba wavuze ko azafunga Perezida Kagame ari mu mazi abira. Ubushinjacyaha bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu bwasabye inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kwambura ubudahangarwa minisitiri wacyo w'ubutabera Constanta Mutamba kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. Ni ubusabe bwatanzwe n'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwo muri iki gihugu. Uyu minisitiri Constanta Mutamba araregwa kunyereza abarwa muri miliyoni 39 z'amadolari y'Amerika yagombaga kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo nk'uko byatangajwe na perezida w'inteko ishinga amategeko wa RDC. Uyu Mutamba kandi anakurikiranweho kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ari mu yo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahawe na Uganda nk'indishyi zo gusana ibyo yangije mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Uyu minisitiri Constanta
Juliana Mutamba yatangiye kugerwa amajanja mu gihe yakunze kwibasira u Rwanda na Perezida Paul Kagame mu mwaka ushize ubwo yari muri gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma. Yumvikanye yigamba ko azata muri yombi Perezida Paul Kagame ubundi akamufunga. Naho mu gihugu cyo mu Burundi bugiye gutanga imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rwose rwo muri iki gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya SNDD-FDD riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, Reverien Ndikuriyo, avuga ko urubyiruko rugiye gutangira guhabwa imyitozo ya gisirikare mu rwego rwo gufasha igisirikare cy'u Burundi mu kwita ku mutekano w'igihugu. Ni mu rwego rwo gukomeza gushyigikira no kwita ku mutekano n'imbibi z'igihugu cy'u Burundi, aho urubyiruko rwose rw'igihugu rubyifuza kandi rubishoboye rugiye gutangira guhabwa iyo myitozo ya gisirikare. Nyuma y'imyitozo urwo rubyiruko rukazafasha ingabo z'u Burundi igihe cyose bikenewe. Ibi umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya SNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, Reverien Ndikuriyo, yabitangaje ubwo yari muri kampeni y'iri shyaka rya SNDD-FDD ryabereye mu ntara ya Burunga tariki ya 14 Gicurasi 2025 ku kibuga cyitiriwe Nkurunziza Peace Park Complex. Yagize ati urubyiruko rwose rwo mu Burundi rubishoboye, rubyifuza kandi rubyiyumvamo rurahamagarirwa kwitabira itangazo ribahamagarira kwinjira mu rwego rushya rw'umutekano rugamije gushyigikira ingabo z'u Burundi bita Force de Reserve Intepui et Development cyangwa FARDC muri iki gihugu. Nk'uko rero byemejwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ryo kuwa 8 Rusama 2025, urwo rwego rushyashya ruzaba rugamije kuganira n'igisirikare cy'u Burundi mu by'umutekano, rukazaba ruyobowe na General Major Inyasi Sibomana. Ngayo rero amakuru uyu munsi twari twabateguriye. Gusa niba ukunze amakuru tubagezaho kandi ukahora ushaka kuyumva nuko wareba munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho n'akazogera kazi nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujyaho bo wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana ibane namwe mu byo murimo byose bitandukanye.